to reach 3,000 feet for his reverse control. Major Cappello is now coming down for a 9G turn in front of the crowd. U ovom trenutku Major Cappello trpi opterećenje 9G, dakle posle se spustio sa nekih 2000 stopa. After burner in, 9G is all the way around and then up for a half loop. The Eurofighter Typhoon, Major Cappello now coming down with 2 outer roll and then going into a 360 with 4 outer roll. Povremeno ćete uz dim koji vidite i koji ispušta naš gost iz Italije vidjeti i treperenje vazduha na ivicama krila. To samo pokazuje koliko je moćan avion, budući da to što vidite to je bukvalno, kako bismo prostim rečnikom rekli, sečenje vazduha, vazduh to sve u jedno posebno stanje kada pod takvim dejstvom krila, odnosno metala, s tom brzinom prođe strog vazduh. Completing the maneuver with a defensive 9G turn and then alpha roll and then going into a minus 3.8G turn. Malo pre smo imali izuzetno opterećenje, da kažemo u plusu, ovo je bilo negativno opterećenje na 3G prilikom ovog manevra. Odnosno, pardon, to negativno opterećenje tek sada sledi. There you have it, left to right, the Eurofighter at minus 3.5G in a Schneider turn in front of you. With the smoke zone, the Eurofighter is now pointing at you to go in the vertical and then do a max alpha turn. Dakle, vidite na trenutak lice u lice sa italijanskim Eurofighterom koji vam je zato napravio alfa okret. Bravo. During the space of the flight, the weight of the pilot increases by 9 times from 80 kilograms to the incredible amount of 700 kilograms. Moram da priznam da su Italijani sjajni ove godine. I komentator, a i pilot koji je na nebu upravo. After a dirty turn, the Eurofighter is now setting up. Dame e gospodo, signore e signori, ladies and gentlemen, is now right to left, destra sinistra, slowing down to 100 knots. He's basically applying the same speed of a car on the highway. Dakle, pripremljena i sjajno uvedena minimalka. Sa desno na levo pozdravlja vas Major Cappello. Italijanske vazdušne snage preko 2300 sati leta, 32 vazduhoplova. Svakako je zaslužio, a imat ćete i kasnije priliku da ga pozdravite. And now it's going to go directly into 3/4 of a loop.
Odmah zatim 3/4 petlje ili lupa. Vrlo lepa, Coming back down to demonstrate the high maneuverability of the aircraft with a max ready turn in front of you. And then pulling up, again it's 9 Gs for a split S in front of the ground. Još jednom molimo tatu Anje Stanković da dođe po nju ovde na bini kod Miloša i mene, između hangara i zgrade, odnosno ovdje kontrola letenja. Pushing over, inverted for each inverted stop to land. Kapetan Campello sada priprema sletanje na vrlo atraktivan način, dakle, možemo reći izvrnuto penjanje, jel tako? Zatim će u nekoj vrsti polu Immelmana izvući stajni trap i zatim sleteti. To je taj manevar koji vam govorimo, možete vidjeti da je stajni trap pripremljen, vrlo atraktivan završetak ovog nastupa i uopšte display kapetana Campella. Bravo Campello! Ako se ne varam, he just waved to the audience. Exactly, he was waiting to say hello to the crowd just before landing. Primetili ste da je Major Campello naglo avion malo maknuo, bukvalno vam je maknuo svojim desnim krilom da vas pozdravi. Tako je, a kao i svaki pojedinačni avion, pasirat će se ovde blizu publike pa ćete moći da ga vidite izgleda. Još jednom molimo tatu male Anje Stanković da dođe po nju ovde kod nas je na bini. Ona je trenutno na bezbednom, ali mnogo želi da vidi svog tatu. Well, Campella, grazie, thank you. We'd like to thank you for enjoying the Eurofighter Typhoon display. This display is now over. I want to thank Katerina and Milo for letting me talk here on stage. And I'll be back for the C-27J display in approximately 30 minutes, I guess. Hvala ti, Francesco. Thank you very much. Ako Francesco se svima zahvaljuje što ste tako pažljivo pratili display Eurofighter Typhoona italijanskog vazduhoplovstva, naravno za nekih pola sata bit će opet sa nama i komentarisat će, odnosno pomoći će vam da ispratite prikaz još jednog aviona njihovog vazduhoplovstva. Grazie mille. Hvala. E saluti di tutti. Bravo Italiano. Hvala, grazie. Uz još jedan poziv ranjenom tati da nam se pridruži na bini, popije sa nama malo vode i dođe po svoju slatku ćerkicu. Moram da ispričam i jednu zanimljivu anegdotu, Katarina je malo pre rekla. Sa Franceskom smo promenili to u principu, nije problem, dešavalo mu se po svetu da daje čak i autograme kao Cristiano Ronaldo. Pa u
Među vremenu dok nam ne dođe fudbaler, ja bi čak rekao da su piloti i zanimljiviji i atraktivniji, a i vredniji te pažnje nego... Jedan naš izleteo i parkirao se, to je Lisa, on je također slobodan za sve one koje vole pilotinu. Ajmo Kapelo. Ono što sledi u daljem toku programa, F-16 danskog vazduhoplovstva, kapetan Peter Whaley, 40-godišnji kapetan, prikazat će nam ovaj avion 2009. Vidjeli smo također vrlo atraktivno. Evo ga Kapelo. I sada nam je izuzetno drago, naravno da za redom na dva velika događaja imamo goste iz Danske. Following in our program, F-15 Danish Air Force, Captain Peter Whaley, 34 years old, pilot on. Naravno, da bi kapetan Whaley krenuo na poletanje, prethodno ćemo i ovo priloži nam. Major Campello iz italijanskog vazduhoplovstva u istom trenutku kapetan Whaley poletio, ovo je zaista izuzetno atraktivno i jedan pozdrav našeg kontrolu koja je odlučila ova trenutka. Gordon u klubu za kontrolu letenja, oni se trude da obezbede sve na svoj bolji način i da za komandama mi smo pozvali ovdje u pomoć za komentarisanje nekoliko životinskih pilota, generala u penziji, direktora kontrole leta i urednika Aeromagazina legendu Branka Bilbiju. Danas se prilazi F-16 koji smo mogli tako dešava. Dakle, F-16 i sastava 730 govorskog stagona Vojska Kraljeva Danske iz mesta Krug. Gospodina pilotiranja, kao što rekao, prikazat će nam 30-godišnji kreativni. Prvo toga, kapetan Campello, Bravo Kapelo! i pozdravljamo